Mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ria mbia guka ni ukorera mbia. No ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia. Andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito meri. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatargeti gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thiku icio 14 kari na pH ya 3.55 na guo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitete muthigi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 12 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Meru. Murimi umuthi twigugu Kararo na Kararo ni barabara-ini ya kuma Nanyuki guthie Timau na guku nikuo twina murimi na murimi uyu arimaga ng'ombe cia iria. Riria ehotora kurima ng'ombe cia iria ni akoragwo atuite itua ati thiini wa Kenya gutire mundu ungi ungirima take. Akiamukira muthigi wa urimi ni ndagutuma thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 niguo wone urimi wake. Naitwa Dr. Cyrus Mwirigi. Mimi ni mwalimu principal wa Kagumo High School, mkulima wa ng'ombe. Nalimia hapa kunaitwa Kararo. Kararo ni sehemu between Nanyuki na Timau. Na huku ni county ya Meru. Dr. Mwirigi niwe principal wa Kagumo Boys High School na wira wake aurutaga utoria arutaga wira wa thukuru. Dr. Mwirigi, ng'ombe ri wanjiriirie kurima ri? Wakati nilianza hii mambo ya ng'ombe sikuwa na experience. Nilianza na ng'ombe 3, nikaona wanafanya vizuri, nikaenda nikiongeza. Saa hii nakamua ng'ombe kama 50-54, natoa maziwa kama 1500 per day. Niha ndirenda uhure mbica ati kuma njia kurima agitua itua na wona atua itua riu ni akinyitie lita 1,500 kuma hari ng'ombe 54. Oguo ni kuga on average oro ng'ombe ni akinyagia lita 28 na reke njuge thiini wa Kenya ti andu aingi mangika uu. Uria ingienda kuga ni ati ta miaka 8 uguo mithiru ni twacerete guku gwake hindi warutaga ta lita 300 na agitwira we miaka 10 iroka arenda gukorwo ena lita 1,000. Riu ni wakeigua ona lita 1,000 ni ahetokirie na ena lita 1,500 na wega kuria ikiroto giaku ri ni kiriko kana hihi ona ndukoretwo ugithugundite. Dr. Mwirigi, ng'ombe ciaku ri iriaga ki? Ng'ombe wangu wanakula greens sana. Greens ni kutama nepia, green maize, moya, mirio, silage na of course na daily feed. Daily feed ile natengenezea hapa kwangu. Concentrate naso zile natumia inakuwa na gunia 50 kilos all the minerals, all the concentrate. Alafu nanunua bland, nanunua maize jam na changanya. Dr. Mwirigi, riu ng'ombe ni urimite no uge ni njega? Ukulima wa ng'ombe ni mzuri sana kwa sababu pale imeniwezesha nikafanya project mingi sana. Kama unashunga ng'ombe na ng'ombe naye atakushunga. Ukimshunga vizuri, otherwise ukimshunga vizuri feeding, ng'ombe ni wazuri na maziwa ni mzuri. Dr. Mwirigi, iriari wendagia ko na wendagia tea? Brookside ndio wanachukuanga maziwa yangu yote. Tumenegotiate nao rate wanauzia na 54 shillings per liter. Ili afikishe hiyo tunaiweka baridi, tunaiweka ya asubuhi, tunaiweka ya saa 7 na jioni. Kwa hivyo asubuhi tukikamua ili ya jioni na ya saa 7 naenda pamoja kwa sababu imewekwa vizuri. Na sijaisikia wakicomplain. Ni waigua ati iria riake endagiria kambuni ya Brookside na tondu ni arahota kuhehia nena iria ringi na iria itheru ni magaikara thi magakorwo nio maramugirira nginya gwake na ciringi 54. Ngagikwira onawe ungikorwo na iria riega na itheru onokorwo na milk bar aguri ni makuritikira.
na tondu Dr. Mwirigi maita maingĩ nĩ agĩkoragwo thukuru tiga ta rĩu akĩrĩ rũtha nĩ akoragwo na manager na manager ũyũ nĩ arutaga wĩra wake na njĩra njega. Wakati niko shule, kwa sababu napenda kazi yangu, niko na manager ambaye amesoma, anaitwa Bosco Mugendi. Is a graduate. Kwa hivyo rekodi zote za ng'ombe, za maziwa, za AI ni yeye anafanya hiyo kazi. Na ni kijana mzuri sana, amesaidia hii farm sana. Kwa majina naitwa Bosco Mugendi, mimi ndio manager Ngoshishi Farm, pia mimi ndio daktari. Ule ng'ombe anatoa maziwa mingi saa hizi, ako na 48 liters. Average ng'ombe zetu zinatoa 30 liters. Ng'ombe wetu wale wengi ni pedigrees, so kutoa 48 liters si kitu ngumu. Bosco, ng'ombe rĩ gũkũ mũkoragwo mũigayanĩtie atĩa? Wale ng'ombe high producers ambao ni kutoka 30 liters tunaweka kando, kwa sababu level feeding yao iko tofauti na wale wengine wako chini. Wale ambao wako na mimba kubwa wanaenda kupunguza maziwa, tunaweka separate, na wale wako na maziwa mingi tunaweka separate high yielders, ndio tuna feed vizuri ili maziwa iweze kuwa mingi kwa farm, iweze kusimamia cost na pia kulipa wafanyikazi. Bosco, ng'ombe rĩ ni mwendagia? Tuko pia na wale ng'ombe ambao tunauza. Sisi hatuzangi ng'ombe ambaye anakamuliwa. Kwa hivyo sisi tunauzanga AFAS, wale wako in calf ama mitama, wale wako na mimba, wale wakubwa tunauza 300 and above. Niĩ hau nĩ njũĩ nĩ waigua atĩ ng'ombe nĩ mendagia, no mori ĩna ihu gũkũ ndũngĩmĩruta ũtarĩ na kuma 300,000. Na reke njuge kũringana na wĩra wao ũyũ nĩguo wĩra, tondũ watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona mori ciao na wone haha hatirĩ itherũ. Bosco, ng'ombe rĩ siendaga atĩa? Preventive measures kama good management ambayo anahakikisha hakuna magonjwa kwa farm, vaccination inafanywa mapema, na kunakuwa na program ya ng'ombe. Hiyo ni kumaanisha kwamba unaweza kuhakikisha ng'ombe wako una focus on production purposes and na maximize on profit margins. Dr. Mwirigi rĩu aria na arutani arĩa angĩ. My colleagues, walimu wenzangu wote, kulima wa ng'ombe ni mzuri. Au ng'ombe itakupatia maziwa na maziwa itoshi Kenya hii. Ng'ombe itakupatia Heifers. Au Heifers unaweza wauza upate pesa. Ng'ombe pia utapata manure uweke kwa shamba, biogas. Tuepukane na mambo ya gasi za kununua. Iko na volume kubwa wakati wa kutengeneza. Ni hau ndikuongerera, no njĩtĩkĩria gũtiga ndakunũra Dr. Mwirigi na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makunda matatũ. Ũyũ arĩguo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi, nĩguo aheanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa ng'ombe, ona to gũkũ Meru no nĩ Kenya yothe handũ ya rũma. Na nĩ wega njuge atĩ ũngĩgathiĩ handũ ũcemanie na Dr. Mwirigi akĩaria ũhoro wa ng'ombe, nĩ wega wambe weterere arĩkie. Kuma hau no uge ũrĩa ũkwenda kuga, tondũ ũrĩmi wake reke njĩtĩkĩre ona thĩinĩ wa Kenya ndũrĩ andũ aingĩ. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Kararũ, gũkũ nĩ gatagatĩ-inĩ ka barabara ya kuma Nanyuki gũthiĩ Timau, njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe. Mũgambo wa Mũrĩmi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania arĩhe igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maitho maitũ, onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka, tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ, ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ kayaugaga atĩa? Kawa nĩ tũngĩrarĩmĩte wega makĩria, korwo gĩakirwo miri wendera yagĩrĩrĩte mweri wa December na January, nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February.